people who've seen Lilu on the show have fell in love with her. When I'm out training somewhere, people will come up and recognize Lilu, and they'll say, "Oh, this is the dog from American Ninja Warrior," and I'm like, "Yeah." You know, Lilu's the famous one. Seeing her on the show, a lot of people are kind of realizing that dogs can be service dogs for diabetes. I've had countless people tell me who have diabetes, I didn't know that that was possible. I've had a lot of people contact me. When they saw my story on TV, they were inspired, or their son or daughter has diabetes, or they have diabetes, and inspired them to live the life that they didn't think that they could live before, and that's been extremely encouraging. I think Lilu played a big part in it. I think she has opened up a lot more avenues and doors in terms of reaching out to people with diabetes, and drawing encouragement from them and from her has given me a new drive for sure. Lilo, njegova kujica, to je pas koji je zapravo njegov monitor na neki način za šećer u krvi. Znate da je Kyle Cochran čovjek koji ima dijabetes, ali unatoč svemu uspješan u svemu što radi, pa tako i ovdje na poligonu proteklih sezona. Kyle Cochran stekao je brojne simpatije za svoje nastupe, a dvije najvažnije dame u njegovom životu su ovdje. Zaručnica Jessica, koja pazi na psa, na kujicu Lilu. Sve ide prema planu za Kyla Cochrana u prvom dijelu poligona. Prije 2 godine bio je na Mount Midoriyami, prošle sezone nije uspio. Može li Kyle Cochran biti prvi kandidat danas koji ide do kraja ovdje? Malo se muči, ali nije to problem za Kyla Cochrana, definitivno. Fino. Da vidimo drugi dio poligona kojeg nitko danas nije sladao. Kyle Cochran, posljednji kandidat kojeg gledamo danas. Ide njegov uspon sa šipkom. Za sad ide sve dobro. Još jedna razina. I evo tranzicije koju je obavio. Kako će on riješiti ove kugle. Može li se možda već zaljuljati, kao da gleda prema strunjači Kyle Cochran. Kakav je to riskantan potez. Cochran ne može. Baš gadan pad za Kyla Cochrana. Točno na rub strunjače. To nije bilo ugodno. 10. odustajanje danas. Nevjerojatno. Nitko još to nije pokušao prije njega danas zaobići tu zadnju kuglu, preskočiti zadnju prepreku, ali ni to nije dobra taktika i nema prolaska ovdje. Da vidimo što kaže Kyle Cochran.
opt to just skip the third ball. So what were you thinking there? Što ti je prolazilo kroz glavu? The balls looked a lot easier, and as soon as I got the first one, I realized On odgovara da lopte izgledaju puno jednostavnije kada se gledaju dolje, ali I could probably čim je došao na prvu kuglu shvatio je da neće biti to ono što je očekivao i da neće moći doći do posljednje i zato je probao preskočiti to. Nije uspio, ali evo puno sreće i ljubavi u cilju za Kylea Cokrana.